El papito. Terutama terus longgar poinnya. Nami pesi. Purihan ketutupan mo. Yan natana bisa. Kayo na bilo ko bola. Natana. Balik pisay. Yo, balik ni. Kami tiba-tiba kami tulang tu paru ni. Ayo, siapa ya ku? Namo. Dibalik isulah. Pela ya, maju. Maju. Ore nana. Sini Pak. Ya, oke. Maju. Biar ko lang sama. Ito tira mo lang ko. Gusto mo na yung tira mo lang ko. Oh. Oke, baik. Tayo mo post bikin dulu le. Oke. Shot ini. Wala makan kami yung muka. Ya, nanti. Awas. Pandai ko jo puro kungan. To bay nete. Maju kita siapa di situ? Yang dirabin. Oh, tradisi kami di Tondon pemirsa kemari ke Apalo. Oh, di Padolo tuh Tumbak Kaseda. Yang mirampu dia jual ulum ni macam seda. Oh, mali peti. Bati. Baru ulum ni macam anu. Ah, ini rekam motor terus nih. Motor ewo kok tirai. Kalau